Pe imagino que a datou epifania e ia I whainga kupu whakawhalani e no pe ia. Pe mo kātonu ai ke tō whakaliliu pe e loloang ele vai e te aluang fuke tara tō whakaliliu whakauvea. E whewha e lewa I te koto whau I te whainga kupu ai. E lewa, e ai ka soangari e te ki le kula hange la tātara noa. Hau te puparangi o I mai ko te tondeuse, pe ia tuia e te uvea, ko te masini huo. E ia lewa te ki whakale kula. Hange la ko te masini tūsi akau. E whakatu pe lewa te masini, pe whakahawatu ki ai te ngāue aina whai. E whiala nei he temi ke mai te kau tūpuranga me te kau whinemui, ko te totesi. Pe ko te awhukila, pe ko te sekatea, ko nila te sekatea. E toilo lele pe tātou ko te tuusi pe kohe pipi. Ka kua urunga fua te sekatea ia ki te nguto te tūpuranga mo te nguto te whinemui. Whakaalu mamari e pe te whakahuhu mai o te ukupu. Tā whita mo kako ni mea ngāwe whao. Ka e more he whakawhisi ia ki he kupu, he tau laula ko te whakakoroa. He ena au mai, he ukupu whao. Ka e nofo I te akademi o tā ofi atu I te ukupu mahani mai. Au mau whakawiliwili atu pe la I te kupu whakawhalani aeroport. E to oina le vai tātou, ko mala e wakalele. O hange pe ko te konga eko ke vai mai epifania. Pea ko whaahinga kupu whakauvea lewa e laupe e torungi au tupu epifania, hea ule vai e mai te whakawhalani. O hange la ko te ukupu ani ko Surie, pe ko Vitesi. Ko ani kupu whakawhalani ne e whaingata ake a koutou epifania I tona whakaliliu, pe ne more pe whealaia ke ie hona ia whaahinga whakaliliu whakauvea. E a manatu whakawiriwiri atu ki te Surie, he ko te Surie whukia, ne e pe tona e whakauvea, e ne e uipea ko te utaka. Pea ko te Vitesi laia, ko te haere wawe, te hiki o te wheia. Ka e tuku ai pe, ta ofi pe, whakauru mai to ukupu whoouia, he hoko atu pe, e te whakakoro aia. Ka ko he kupu ne whaingata ake a mātou, ko te sitara te sia, I te whakariliu lewa o te tohi ngā aue, o te whare ngā aue, a te koroa whakawhenua. E kua iai te ukonga ia, kua tonuia ke matou whakauveai. He ko te ala te ka paua matou hanga whakauveai te sitara te sia. Pea ko he toi fo I Francis katoa ia, ka matou whakauru ki ai. Pea ne kua matou paralaupe, pea matou ave ki a nāua ko te uwhawhinesia nesia, nā muri I mai te alo te ngāue. Ke ui pe la sitara te sia. Longo la ia te hange e katafuki, te kamataka. E lipe fuki mo te temi, e tonu ke whakamamahani ai o te tōtaringa. Ki te uta I kupu fo ia. Ka pau ne whakakata I te kamata, ka e hau nei he tau katoa pe tau rua, kua mahani lewa to te tōtari ngāki ai, pe tōtari whainga fua lewa. O hanga whiwhila ko te hingoa o te mahaki aini, kua tauri ai whuki te maramane, aini ko coronavirusi. I te kamata whuki ne hange e whakakatai, pe kua alupe lewa ke mahani ki ai e te kāinga uwea mufutuna. Ko nine ke vai mai pe epifania ia te whaahinga mahino I a koe ki te kehekehe o te uhinga o te kupu singa le aini ko ariki anga pe mo ariki sia. Au fia ile pe lewa epifania pe iei ni whaahinga kupu fo e whala ke whehoa naki mo te ukupu singa le ani. Hange whukila ke mahihino lele ki ia te taia ko te teminei. E lahi whoki to ukupu ia, ka ki to ukupu fo more he kupu heo whakawiriwiri. Ki au I te temi ani, ka hange lako te ariki anga, pe ofa anga, whalala anga. E ne tātara no ana nai, ki te ki whakaloa kupu ai mai muri, e hau whakaha mai e te tuku anga toki ta ofa, toku ofa anga, toku whalala anga. Pe ko ai au whalala ki ai. Pe ko te kupu ia, ko te nauna, e lau I te ako ai ki te ukarasi, ko te nauna. E whiara ke ina taki he Francis, pe hoa mai ki te verepe. Ka ki te sia ia, e verepe a te ape ia. E ka ke longola ki te kupu ko hau sia. Kua ne ke tari ia te hahau, pe moko sia. Ne ke tari te momoko. Whei la tō tai ki kupu whepe ne kita a whasia I numea. Ne tō te a whaka kita I numea. Ko te ki whakaloa kupu ako sia e na whakaha mai, mōre he mea ke whai e ke tari ko te ngā ue ane e hoko, pe ko te konga ane e hoko. Pe ki te whaahinga mahino laia te taia ko te temine mo ka tau lau atu whuki, kua ke arikisia. E ia he ki whaahinga kupu e whara whuki ke mahino wawe ki ai e te taia ke? Kua ke arikisia, kua ke mau to ulelei, hange la ko te aho nei, kua arikisia te api ani, tako tō o mai o kumi longo mai, ko te ariki whoki, ko te
e tatau mo te mauhinga, mo te lelei, he kātou whiriwhiri he pure koro to te tau ukoro, e tau kumi he tahi, e mauhinga he iei tona ukari tāte e tapuke, pea e wha ngā ue, pea lahi mune ona kere, ke whakatutu lani ana ngā ue, pea na awe whuki ki ni konga mea, o ona, more hange whuki whai ni whakawhihi ki ai, pea kā kita uila e ariki, ko ona ariki anga, lewa ia mkatara noa ariki anga, e tonu lewa ka tā whakakaukau, pe ko whea tō mea a tā mauhinga ai. Whea pe ko te tā lea, whea pe ko te tā tui, whea pe ko te tā anga i whenua. O hange ko te u arikianga o te whawhine. O te whawhine, pe ko te arikianga o te uvea. Pe ka ui le vai a kuau arikisia, he ne ke hau koe mo te u mauhinga pe au pikisi ai. E kua mahino mai Epifania. E whakamalo atu ia Epifania toa, pe ka inga e moringa tahei e te aluanga o te whelawei pe mo te whale. E ina malu ia tato ulea whakawhenua. He ko te hoko atu ana tō ngā ue e mauhinga ke vai mo whakamahino atu. Tō tuku pēlā ki te uwaha a kātu umai, e mo tō tau ine mo o whātu.